hello so pite ho na bon chavin nila pha tunia isai no mo che hile humility ti so KINEOSAH Christian hin kho KINEOSAH ti te topic mangcha kan sei de hin mi banga theology Bible theology ka hi pon eva pathen thu isim jinga hele hin kho ho Christian hin kho ti hin kho man da ham andi dia Christian hin kho hi given a new pen hi KINEOSAH na humility ya mas pen hi chi humility hi KINEOSAH na hi Jesus Christa hin kho even a hele alailung abidoi pen hi Christa denga humility KINEOSAH Jesus Christa KINEOSAH dan ho hi in bedo hin humility kiti hi KINEOSAH kiti hi thasam na hi pon na ama wang pathin tha na chu pathin thunei na chu eima control pathin control chu eipan pi naw hetin hi ino manwa hello pathin tha na eum pi jalwa chu KINEOSAH akle langa chu alang khana kul kap akukal pa chu ipiham tele KINEOSAH alowa khat pa chu piham tele kilit sa pride kiti pa pathina kona pathin hin kho kona ei pui mango ei se khano he hi ja he KINEOSAH pi mo ham tai na hele pathin chu koi ham ti ke a chiting le eima pathin anga itabang ka hi ham ti hi iki he ting le hin e hoi mi him tai I ma cha hi lo dan hi yong khe do ting le hin hi chi chu a true meaning a hi ti chu ka sei no me hi James bungli changu vele chun pathinin aklet sa ho chu asun yemin chu ting le KINEOSAH ho cha choi sange ti cho ke sei ai le tu hin KINEOSAH pi ham ti hi inja ka sei bang chun pathin anga KINEOSAH ki pi na ei hong dile ngai cha le lawa ama dei zo pathin ka hin kho hin nga dingin nei mang chan tia ki pi ding ei man pathin cho cha bia man loading scooter a cho pathin man loading ide na ta pathin he le tu like Christian tam ta hin pathin hi I tole le ta win inup nup na ma zu ido no ham beri chep jong le kho ki chata lo na he ti cho tan pathin cho I thaga wa hin Christian hin khwa ki pui sa ding eiman pathin pui lo de ti na hin ani chana cho KINEOSAH hin eima chang wala tle eima vum wala jong mi te ke thopi thaine ding hi cho hi KINEOSAH na chu ting la chaina cho KINEOSAH pi ham tele Krista ki pumpi na eima cho sable leng officer ni hi mai the mi bol thei tan hi mai then CSO lam kai chu ting le pastor event hi mai the ama wang KINEOSAH na inei lo wa hi le eima le khathep na eima thil bol theina ki so na hele KINEOSAH nom thei pon izanin lin ta panmun ke yong le pathin anga ki nga ya pathin anga chu pakai nang ma ding ima cha ka hi poi na lengam na to ngin nei mang chan ta pathina ki pi ot hi chu KINEOSAH na humility ki ti he hi chu Micah bungup changi na kemon ama nang ma chu namu sai mihim ipiham thilpha chu tele pathini nang ma na pakai ni pi na to sa numa thudi a chu tingle ngai lu na happy na a chu tingle pathin to KINEOSAH ta wa khom denga nako veti hi Micah bungu changi na ke mo ni tu hin Jesus Christa hin kho en te to kai nin vekit tautin Jesus Christa chu pathin hin John mung kha chang kha na khun atila chu thu me hin thu chu pathin to me hin thu chu pathin hin thu chu e hol en hom tai di cho ki sei cho ibidengai John in apostle John in hitia hi asut ham tile masang la hi Greek te chu rom khang la hi lekha thim ta lekha thim mi philosopher thinker ngeni chu amo on direct in pakai su direct in pathin cha pa hi ti lang ta san thi lo du hin amo chu miching ta hi a amo thu ki ti hi
masang lai na important dan he an gil dan cho ya cha thu cho na ta san hi chi thu cho pathin chu ahin te ka CMT la pa na pathin ta khom dan pathin a hi na dan chu te le na hung pin dan ho chu apostle John in hoi ta hin sei hi ja chu Jesus Christ isei no chu ham tile Jesus Christ chu pathin hi wanga chu akineo sa dan hingel ivet wa hele lung se chong amin e ho to hin kho ega te ka le pakai su hin kho man dan chu pathin hi wanga akineo sa dan ni la ke wan le bang jing pakai Jesus chu akineo sa vet veleo hen a sei zui ho keng jong a so pi chu la pakai chu la na leng pau nang le ke na officer khanin hello le na sangan na sab le leng khanin na keng hi ti hin so lang le I nang gel dam akene o sa dan chu nang ga gel tang nang le ke inoi do ho keng sil ngam di ve isil nai sai lo do he na hi chan gi ha ti kineo sa nom lo he za cha nai lo ham elo le pakai sun abol le ki chai ta che ho bo ngai poi ta I ko yong me hin hiti lo ram cha bolo ti ne pon ama wang Jesus Christ ke so neo dan chu I movin hi pakai Yesu athi de ko na chu athi ding ke sa he hi wanga pathin redemption plan hu hing na plan pa hi a fail lo na dinga ken thei le jong le Eloi Eloi lama sabachthani atin kapakai ka pathin ibidinga nei da la hi tam ati chu kel din hi chi wan Jesus Christ athi de ko na hi van lai zola spiritual rama hi vantil tam ten pakai su hu do ning no mu chu le che ni tha chimit yong athi thei chu ama wang pathin nom lo pathin a ko lo pi chu pathin hi wanga srom si paiten ana tinga ki sut sa gel tang ana dan on he lo chu inop sa dan hin kho hi nang le ke tu changia pathin he phanai lo wa Jesus Christ cross a ki khen be hu ina cross ki koi hello le ingova cross ki be ki khai hitia bo hi koi ta vin pathin ngai lu na hi het pha lo hi cho nang le ke hin kham khat hi pa mom se lovin iso pi sangam khat hi gari accident na mi khan nu do hen lang ami pa thi ta hen lang pa mom se lawa iso pi pa iso pi lo le e ma ham khat cho king hen lang le e je ami khat chun hin kho an to da thi jo ga gel tang hin kho a chu ama dinga chu ilung na wa thailo anop mo dan ke ji a ama thi ati hin kho he ai in su mi te ke ngai lu dan chu ga yal tang ama kilung se dan gel tang ate pi lo jo le se na sacrifice ki ti hi ki pi do ki ti mi khat de nga hin kho pi ki ti hi chi the ultimate sacrifice lu ngai lu ne lo hi chu ja te sin ho pam tele pathin Jesus Christ pakai Jesus Christ cross a thi de ko na jo kineo sa thi chu gel tang hi chu pakai Jesus Christ hin khwa ko na imu ti chu ka sei no hin Philippi bungni changi nga pa changit veleo hen Bible chang hin sim Bible chang context in siming thing Philippi bungni changa to changit Krista Jesua uma hi chilung put chu nang ho sunga jong ne yun ama chu pathin lima uma hin pathin to ki ko tena a chu tikol cha jing lung angai to poi a hin ama ake sol han so limin aumin mi him bangin ake sim ta na hi chule alim so amial put chan mi hima bangin a omin ama ake niaw sa jingin thi na gen thing pela thi na ge sanin thu na nong ya ti e pathenin atu thing sim do now ajazo se aza janin himal som pi taw hen so pi te ho tunia ka sei nom che ham tile hi chi Philippi bunga ni change na changa pa change hi solcha Polin Philippi te hinga hubung ho kama na thot hin Jisu akiniaw sa adan hi ana thot hin so pi paten gelote Jisu Krista hin ho songa bon imu thai wala e ho tu chan ngai kiniaw sa thailo ham phungla phunga ki kilit sa na lai so pi sangam chungam kilik sa thai na lai kilit sa ki ti pi ham akan e ma cham poi ikiniaw sa la hin ho no me ti cho mi jo si de ngai gam ong le ni cho
ahile ipidinga pathinin hi KINEOSAH HINKHO hi azabol ham KINEOSAH hin pathin pindan ti cho pathin umpina avet sa ne hi KINEOSAH tingle hin pathinin e umpia pathin e komvela e umpina hi ti akihet sa ne hi KINEOSAH tingle hin pathinin e puya pathin e puya cho KINEOSAH tingle ichina dan ilampia ichina dan e ko mu pe cho pathinin chuting le KINEOSAH hin pathin phathei bo na le choi a na choi sang na ki mun hi enjoy sei wang wa cho KINEOSAH tingle choi a na chuting le zabon na ikimu do heti cho bible a ki mun hi 1 Peter bunga changu hi velo hen English bound he so kayen la yong isa jimin humble thyself in the sight of the Lord and he will lift you up ikitian hiji chu emi pawin thado pawin siming ting 1 Peter bunga changu nang ho pakaya kisuni mo natiwam 1 Peter bunga changu 1 Peter bunga changu hiji chun pathian khut ha ta noya chun nem heu chan umun aman apha cha nang ho na choi sang theine dingun atin hi pathian sing suna pathai bo petaw hen hiji a cha pathian ei choi sang ne wa chi ho KINEOSAH du he ka so pite ho abana se no je pe ham tile iti e ho hin kho wai Christian hin kho wai iti KINEOSAH hin kho man the ham ti se yutin ama sa pen pena chu ni se hin pathin gel do zingotin iti gel do du ham Bible isim ngai Christian khat hi Bible sim lo iti ong hi the da ham pathin anga pathin tho isim ma sang hin pathin nga taw zingote thil decision ho na lunggel ho na gel ha ma sangai jingla thaile hi chi ka plan na bol ma sangai decision na la ma sangai na lung na ki gel ha ma sangai pathin hinga tawin pathin hi chi ka bol hi nang ma lung de hina e ma lunggel sanga pathin lunggel lung de na hi ai le pathei ki changai Proverbs bung thum changa changu hi cha chana ki mon hi ani na chun ihin kho wai ti KINEOSAH nam the ham chuting le thipe cha phun le hela thipe cha ibol yo se cho mizen le apan ngai koi ma cha tu lai cho iti sei da thil khara bol de yong le lim so te te ngai thil pa bol le ha thil pa ka bol le ti am mi ve cha te te ngai hi chu hi le mai pa vet a hin abol ta nga jong le chon pathin lo pi na bol ngai attention mi mu le nga min e mu te te hen kilo pi sa na e man ilung put chu thil pha gel wa nga chu aselama thil hong kilang do omji ku chena khu thibe cha mi chu ki tho pi dinga le hoi ta mi jen le dinga le mi mu lo wa ibol le pathin asang zoi kati no men hi athum na chon ibol hil na thil khat nang le ke chu mi him chu ki perfect lo hin na chunga thil ka bol hila hile ni ngai damin ka bol hil tai ti ngai dam ki thum di chu keima nang ma chunga chu kalung hang jinga hi chu na thil bol hila chu ngai dam thailo wa hile KINEOSAH na pa chu kun do thailo hin he chu e ho Bible Colosia bung thum chang sol ani chang som na thum hove hi chi ji chun pathian hlen so mi thing te le data te bang ta in khoto na lung mi happy KINEOSAH nun nem na tho hat hi cheng chun ke wanun nang ho khat le khat kidiam dai to cheon khanin khat chunga thimo sa na ding thu na ne yule ki ngai dam to win pakai nang ho na ngai dam bang chun nang hon jong ngai damun pathin te sing suna pathai bo pe taw hen he chu a hin ei ma KINEOSAH le pathin ei choi sang cho a sei na hin itia cho ethi mon na le ngai dam ki thum theina pa ho hi cha ko na hi
KINEOSAH HINKHO ki mang thein chuting la chai na chon pathin lo pi na ki phun na 1 Corinthians bung khat chang som tum la khat hun phat theina mu a ijem tia e ho hinkho wa promotion imu now service imu now ai loga na to ibol now ip thilgon zo se a iphat theinaw chuting le ilol hin nawa hi pathi na zo pi ding eima pi lo de ti cho hitia hin kho man ting le KINEOSAH nin kho amang the ti cho ka sei no min hi tu hin kilit sara ko na hoi tho na ko na hi it ki ven de ham ai lo le aphat mo da ni sei ki de tin bible even a hi le Satan hi vana konin Lucifer hi ahoy hin Isaiah khona ke moin vana kona hung pul ha cho English and Proverbs no nei cho bright head fall ki ti kho hi cha kona la do hin kilit sa hin kisunio he hi cha aso Satan hin chon se alin pen am bol hi kilit sa na ama sa pen hi mitam ta bible thim hoin chon set ma sa pen cho Adam Levi a hung ki pan hilo apple ki hon apple ati wa che adama ko na hung ki evi ani theiga ko na ki pan hi pon vana ko na hi che kilit sa na pa hi che chon set na lin pen hi che kilit sa na hi ya cho Lucifer jong cho hung ki suni ma ya ta phat lo dan cho ise wi chu ting le kilit sa hin bible ha i movin Nebuchadnezzar chuter Herod leng pa thi ho Daniel ti sima te vin Matthew che movin akile sa je wa cho lung chu ata wal be se na cho lenga mu kisu chai chola mene tekel upar sin ki ti chola Herod leng pa rong cho now sen solama miching ho thum honga cho now sen tha gam na ti cho jisu ka tha te te ne nga cho hi chan ge ya cho akilit sa ne ra cho alengam ki la pe chu ting le hi chi kilit sa hin pathin ingai cha na du pa hi ei block pe u cho ei kha pe u cho me te to kai na chun mi khat en kel nang nga hi thil khat na pe no ngi ting ka sakhaw hin sang khat tai for example la sum ka pe nom tai ama nang kilit sa hu so pi ka sakhaw ga so la chun sang khat na mun kila en tileng nang chun mila a cho na za chat mai te sang khat chu na nga hai cho ka pi gut he chicken ama wa nan kila nom bi ji am na kilit sa a cho dan cho mi sa khaw ga so long cho neo nom lo na dan cho hi che te to na kan sei hin ya hi igilit sa naw hin pathin ingai cha na pau ingai cha na I khan to naw I hin na di pau pathina ko na hi ei kang seu hi ya hin Proverbs bung som la gu episem chang som la get Proverbs bung som la gu chang som la get man tha ding kon le kilit sa na ahung masajin ke pal thu ding kon le thagaw hoi thona ahung masaji e pathinin the things you don't pathibo betaw hen Bible chang context in kain pi chi in ja hi he thil ni was kan sei hen thua hi KINEOSAH na hin khoi man ting le phathe na emu da kan sei hin Bible a cho 2 Chronicles bung sigi chang som na li khon pathinin KINEOSAH te tauna anga hi cho sam bung som ni langa chang ko khon ve le han pathinin KINEOSAH ho a hoi tu mina ching tu me ki ti sam bung som ni langa chang ko kas ka holim pe pen no Bible na choi bai le ani ke vet do an nang mi KINEOSAH ho jong chu lamdi a apuizen hitabang mi KINEOSAH te chu achon chan ahil ji e atin hi chuting le Matthew bung som ni le thum chang son ni zu veki lo han Matthew bung som ni le thum chang som na ni ka Bible la tha hi na pho ha in
Matthew bung som lan ni le thum chang som lan ni koi hile ama ki choi sang chu ki suniau ding chule koi hile akiniau sa a chu ki choi sang ding a hi chi iza jing sao dong a hi en chu ting le Matthew bung som ni le thum chang som isei ta ven ya chu pathinin akiniau sa te chu ana na ngai pe en ani na pathinin alam helen athum channa pathin a choi sange ti cho ikiniau sa le pathin phathei bu na cho kimu e ti cho isei no me hin chu ting la chai na en ka sei no pam tel kineu sa hi paka Yesu hin kho tabang na Christ light hi cho Yesu Christan the cross ki pun ke nung hin zui na ti cho hi ji a cho tu lai mi tam ten Christian amin mai hiu awang pathin nung izui nom lo ikineu sa nom lo it het mi na lai mi isei shit na lai mi iluhan khum nom lai ikineu sa na hi Yesu Christa banga ilagaw hin khwa hi ki halin tin ikineu sa la minong ilung set pathin lungde yong kia hi ja chu kineu sa na hin pathin lam ei nai sa e ti ka sei no min chu ting le akineu sa Christian ho hin ilim le email ilung thima Jesu kilangin chu ting le pathin phatheina pathin ngailu na hi amanin ei kai hoin chu ting le midang jong phathei bo cho ikiniau sa tele injong mi phathei ke bo mi ki thopia ki hong phale cho hi ja hi ipi bol do ham ni sein tawn hin khom mangotin itaw tingle pakai keima thing ke hlom che sa en lang nangma tam che sa tiuti avelen ka seinom ham tile pakai kami hin hilhom sa che en lang nangma ahin neidim sa en lagami neidim sa entin tawote zon bungthum changsom thuma kona chu kan la hin zon bungthum solcha zon bungthum changsom thum chu an ki pho don lang ama chu khang to ding a hin keima kim su ding ka hi hitia hi taw thei ti ngole pathinin ilampiu e ko mo pe dio hin kho nom ding Krista hin naw chutele Christian hi hin kho ai man nawa he di ta hin kho man thei do hin tunia e sei no mo chu simple ta nang le ke mi ami man hin kho ai kila do pham tile kineu sa hi nang le ke kineu sa na hilo ama wang pathina hagia zoding pathina alin joy ema ki changwa choi loading pathin lang deilam zo a pathin thu a zo ke man cha ding ti kineu sa hin kho ka se in ten Ezekiel say wal tam ta mentin pathin min gang ai da matin muntina ka sopi ka sangam na bon chaven sun tin chibai jantin mangpha ta cha nu le ta cha pa ten say phung xuống